Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان چنل رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجایی رو 20 کانون 2024 اینیلی بروکسل ساعت 8 آمده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی آره برا پویه دولت ترک آداگیر کر روزنامه‌وان بمباران کرن جیهان بیلگین و نازم داشتن شهید بون 19 کانون آنگو دو دمال سر ارک خوابون لسر ریا تیشتین سیرینه دولت ترک آداگیر کر او به ایریش بالافرین به مرو قتل کرن هر دو کتکار و تکوشیرن حقیقت روزنامه‌وان و نفرین چپمنی آزاد نازم داشتن و جیهان بیلگین جدسپیک و برخودان شهروان آزادی یال بنده و تیشتینه و قرق و زاقه جبوگل و جواکا خواه جنیز و شوپاندن هر گلیا برخودانه هر انجام برخودانه دجیه ده جقاده را گهاندن چی به بشتاری تلویزیون چپمنی آزاد و رادیویان چی لسر آژانسان و چی جی در روزنامه یانده شاهدی جی برخودان دیروکی تیشرینه و قرق و زاقه کرن لرخ شهروانان دوان چپراندمان جی تیشرینه بر خوددان قرق و زاقه جور دیسا بر خوددان تیشرینه خودی هلدان او کدکه به میناک بون جبو راستی و حقیقت وان آگاهین تکیلداری شهر جیگل خوره رادگی هندن 19 کانون ساعت 12:20 دما دیسا بکار خوی روزنامه‌وانی رادبون لسر ریادن آبرا بنده و تیشرنه و باجاروک سیرینه ده بون هدفا ایریش آداگیر کریا دولت ترک ارتش ترک آداگیر کر به بالافرکه به مرو بچک ایریش و وسایت روزنامه‌وانان کر دوی ایریش ده هر دو کتکار چپمنی آزاد نازم داشتن و جیهان بیلگین شهید بون آجوکار وسایت عزیز حج بوزانجی بگیرانه بیریندار بود لتل تمر ایریشا چتیان هات تیک برن 4 چته بیریندار بون چتین ارتشا ترک آداگیر کرد دو بر به ایوار ایریشی نقطه شهروان مجلس لشکری تل تمر کرن شهروان مجلس برسوا ایریشین چتیان پارامیلیتر دان او به درونه گل کوما چتیان دا لگوری آگاهیان دو جگران 4 چته بیریندار بون پشت شهروانان ایریشین چتیان تیک بر ارتشا ترک آداگیر کرد به چکین گران گندل در دورا تل تمر توپاران کرن انترناسیونالیست کتن سالانه رونشتنه یا پارلمان اروپای جری راپور آزادی خواستن جوان انترناسیونالیست لفرانسا باجر استراسبورگ کتن سالن پارلمان اروپا او چالاکیا به ایتاتیا سیویل کرن جوانان پوسترن ری راپور پانکارتاج اوجالان را آزادی لروشتا ناوین جبو چاره سریکا اشتیانه آزادی شهر جهان یا سیمین را واستینن و کرن او دروشن برس کرن جوانان ده همان دمده بلاوکن درباره پرگال اشکنجه و قرکرنا تجتال ایمرالی بلاف کرن چالکوانان ده بلاوک ده گوتن ام بانک لیکیتی اروپای دیکن کو لهمبری سوجن شهرین دولت ترک و داگیر کرنال باکور و شاته سوریه بکوانه والو ترگری ده ام دا خواست دیکن کو یکیتی اروپا زختل ترکیه بکه و ریبر عبدالله اوجالان کل کلیدا دیالوگ و دموکراتیک و چاره سریه آوای که فیزیکی و ریبردان به بالا فرگه پاریس جوانان چالاکی کرن و هاتن من چاف کرن جوانان کوج بو بالا بکشن سر ایریشن داگیر کریا ترکیه لو بالا فرگه پاریس چالاکیا کرن جوانان پانکارتر روجاوا به پاریزین وینین ریبرا پو آلینیه پیگه و یه پیجه لنا و بالا فرگه هلدان اولدیج ایریشن داگیر کریا دولت ترک چالاکی کرن جوانان به دروشمیان برخودان روجاوا سلاو کرن دوی دمده فاشیستین ترک پرووکاسیون کرن ریوین ترک جی بالافره پیابون و لگل فاشیستان جی کردن لسروی که پولیسین فرانسا جوانین چالاک کرگرتن و برن قرقوله لی استاسیونا ترین یا مارسیلیه جی چالاکی هات بیکان اندامن تفگر جوانین شورشگر لی استاسیونا ترین یا مارسیلیه
hatin gelhev. Civanan duruşme berskerin u li ser navê TÇŞ Rûstem Serhat Axivî û destşan kir ku êriş bi armanca turnekirina gelê Kurd pêk tê. Nabe ku Ewropa li hemberî vê qirkirinê pêdeng bimîne. Rûstem Serhat ev bank li raya giştî kir. Em weke ciwanên Kurd bank li raya giştiya cîhanê bi taybetiya Ewropa dikin ku li dijî êrişên dewleta Tirk û çêteyên wê yê paramilîter dengê xwe bilind bikin. Li Berlînê jî welatparên ji bo Rojava hatin gelhev li paytexta Almanya Berlînê bi pêşengiya Koma Simorg li dijî êrişên dewleta Tirkiye li ser Bakur û şatê Sûriyê çalakî pêkanîn. Hunermend û aktivîstên ku li qada Alexander Plaskom bûn û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê hunermend Cengiz Yazgı stranê Kurdî gotin. Heta wiha li ser navê heywa sor stand hat vekirin û hat gotin ku dewleta Tirk û çêteyên wê yên paramilîter êrişî Bakur û şatê Sûriyê dike. Ji ber van êrişan koçberî zêde bûye û divê em piştevaniya van koçberan bikin. Di çalakiyê de gelek kesan serdana standê kirin û alîkarî dan. Parlamenterên Swîsreyê ji bo Rojava bank li Konseya Federal kirin bikevin nava tevgerê de. Parlamenterên Swîsreyê bi pêşnûmeyekê balkişan li ser gefên êrişê yên li ser herêma xwe ser ava Kurşatê Sûriyê. Parlamenteran got ku êrişên dewleta Tirkiye li ser qadên leveberiya xwe ser ava Kurşatê Sûriyê metirsîne û vê aramiya herêmê têk bibe. Êriş li hemberî Kurd, Ermenî, Suryanî, Êzîdî, Xristiyanan têne kirin û metirsiyeke ciddi ye. Ev êriş bûne sedema ku şandeyên Daişê yên li herêmê bikevin nava li vî tevgerê de. Ev jî wê be sedema tevgerekên û ya penaberiyê. Ji ber kevne şopiya xwe ya li alîkariya mirovî û berpirsyariya xwe ya di çarçoveya hûka navnetewê de Swîsre berpirsarek û bê bi alîbûna xwe bimpê bike ji bo dawî li êrişên dewleta Tirk û çêteyên wê were kar bike. Parlamenteran herî dawî ev bank li Konseya Federal a Swîsre kirin. Divê Konseya Federal amûrên polîtikaya derve hemû yan bikar bîne û li dijî êrişên dewleta Tirk û çêteyên wê bikeve nava li vî tevgerê de. Çiğdem Kılıçgün uçar got Reber Abdullah Öcalan ve azad bibe meşa çareseriye demokratik û azadiyê duh di roja çaran de li Mêrsînê bi rêzê çalakyan devam kir. Hevserûka DPP Çiğdem Kılıçgün uçar û nûnerên rêxistinên sivîl û siyasî li oteleke civîna gel pêkanî. Çiğdem Kılıçgün uçar axivî û balkişan servan xalan. Meşa azadiyê ya gelê Kurd tevayî hemû polîtikayên îmha asîmîlasyona qirkirinê devam dike. Em ê sibê li Enqereyê li pêşiya meclîsê bin. Em ê cardin ji bo aştiyê biqîrin. Uçar balkişan serpêvajoya çareseriyê û got hîna planê desteya ewlehiya netewê ya çokdanînê devam dike. Ji bo wê jî divê em vê mekanîzmeya zaxtê biguherînin. Ev sed sal çareseriya pirsgirêka Kurd ferz dike. Muxatab û kilîda çareseriya pirsgirêka Kurd Abdullah Öcalan e. Ji bo wê jî divê birêz Abdullah Öcalan azad bibe. Piştî axaftinan civî ji çepemeniyê ra girtî devam kir. Di çalakê li dijî Komkujiyan de têcda İmraliye hat şermezar kirin hêzenket û demokrasiyên Enqereyê bi wesîleya salvegera Komkujiya Mereş, Roboskê û girtîgehan li kolana Sakarya da xuyaniyek da. Li ser navê girseya nûnerê rojnameya Altın Terî ya Enqerê Zarife Çamalan da xuyanî xwend got Dewletê Tirk bi komkujiya 19 Kanûna 2000 yan li girtîgehan nikarî vî nagirtiyên siyasî teslim bikire. Niha dixwaze bi kûrkirina têcîdê vî planê qirêj bi encam bike. Dixwazin têcîdê li hundir û derve bi şêwazên herî tund kûrtir bikin. Rastiya vê siyasetê têcîda li İmralê ye. Zarife Çamalan Komkujiya Merêşê bi bîrxist û got komara Tirkiyeyê herî zêde ji Kurdan û ji serhildana gundiyên faqîr ditirse. Ji ber ku yek ji riyên pêkanîna polîtikaya avakirina dewleta İslamiya Sunî turnekirina girtina Alewî, Kurd û şoreşgeran bû. Mixabin vê siyasetê îro jî dimeşînin. Zarife Çamalan herî dawî got duh bû li gundê Roboskê komkujiyekê hate kirin.
Cenazên su çar gundiyên Kurd ku 17 ciwan zarok bûn li her du aliyên sînor belav bûn. Yên ku fermana Komkûja Roboskî dane hatin parastin û xelatkirin. Li hemberî van hemû rastiyan jî gelek Kurd bi helwesta xwe carekê de nîşan da ku ew ê teslîm nebin û têkoşîna xwe bidomînin. Em ê ji bo paşerojên azad têkoşîna xwe berdewam bikin. Irak dest bi amadekariyan vegerandina leşkerên Sûriyê dike. Çavkanekê herêmê ya Iraqê ji tora alhura ya Amerîka re ragihan ku desthilatdarî Iraqê wê ji bo vegerandina leşkerên Sûriyê yên ku piştî ketina rejima Basî reviyan e Iraqê îro dest bi amadekariyên bike. Çavkaniyan diyar kir ku leşker wê biriyê deriyê sînoriyê Qaim re derbasî Sûriyê bikin. Hat gotin ku hejmara leşkeran nêzî 2000 ne. Nêzî 130 leşkeran jî nexwestin vegerin Sûriye. Heman çavkanên got ku roja çarşema borî sû 5 karmendên gümrükê yên Sûriyê di deriyê Qaim re ji Iraqê vegeriyan Sûriye. Berdeka şaneya ragihandina ewlekariyê Mixtat Mirî ji ajansa nûçiyan a Iraqê re axivî got bû ev pêvajo bu koordînê aliyên têkildariyên Sûriye re tê birêvebirin. Pêgodan ji me çûyên sersîvê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.